Pozdrav svima Nokia ljubci, sad ću vam napraviti raspakiranje bežičnog punjača DC50 koji je na Nokia World događaju predstavljen zajedno sa Nokia Lumia 1520 uređajem. Dakle, ovaj bežični punjač, njegova karakteristika osnovna je da je u biti pločica koja unutar sebe sadrži bateriju i ona omogućava onda punjenje vašeg uređaja. Može i naravno bilo koji drugi Nokia uređaj koji podržava čiji bežično punjenje. Unutra ima bateriju od 2400 mAh, što će poprilično dobro napuniti vašu bateriju od 2000 mAh ili pomoći napuniti bateriju od Lumije 1520. Dakle, pa da vidimo šta se unutra nalazi. Evo da preražemo ovdje vrpcu. Čisto, ovo nam je poslao Dean Patrick. Evo ga, punjač je crvene boje. Znači unutra bi još, ako vidite, trebalo biti, znači osim punjača, da vidimo, tu bi se još trebalo naći, da, utičnica AC60 sa USB utorom. Zatim kabel dužine 1 metra i tu su klasična uputstva. Znači vidite, pa dolaze s njim i još imamo još jedna, znači uputstva, ovo su vjerovatno na drugim jezicima. Da, to je to. I evo, tu vam je punjač. Znači lijepo je napravljen, polikarbonata. Ovdje da vidimo, a poprilično debel je, jednako kao i pločica DT900 za punjenje standardna. Znači s jedne strane mikro USB utor, tu su svjetla koja vam kažu koliki je kapacitet baterije. Znači tu možemo i provjeriti koliki je kapacitet baterije, sad je trenutno prazan. USB, mikro USB kabel, dug metar čini mi se. Da vidimo, je. Sve tu ukopča i onda ga možete napuniti vašu pločicu, pretpostavljam i cijelo vrijeme držati na punjaču. I znači ispod donje strane su samo oznake i tu je naravno lampica koja vam kaže kada je ostvaren kontakt s punjačem i da se uređaj puni. Svjetlo je bijele boje kako smo vidjeli na prospektu, znači jednostavno se tu ukopča. To je to, da. Eto ga, MD50, zasigurno će mnogi poželjeti isprobati ili kup nabaviti ovaj punjač. Mi ćemo ga naravno još malo pobliže se s njim upoznat, pa ide recenzija. Pozdrav!